kusali tena. Ulikuwa na kanisa, leo hauna kituo. Wale mulianza nao wamekwisha tangulia. Ushuhuda wa zamani umekwisha teremuka. Ndugu yangu, kaza mwendo. Ulikuwa mshirika, leo wabadili jina. Ulikuwa mshauri, hivi haujishauri. Uvikisha regea, haifai tena kitu. Uliacha ulevi, sasa umeanza tena. Yale yote ulitubu, umeyafanya kwa siri. Usisiki haya, rudi ndugu. Pamoja walikuwa waimbaji wazuri, wanapomwimbia Mungu watu wanabarikiwa. Leo hii usiulize, wanaanza masababu, na wengine kati yao wanaimbia dunia. Simama urudi, kaza mwendo. Nakushauri mwenzangu, Ukristo ni maisha. Wakristo wote wa jina hawana nafasi mbinguni. Wanafika kanisani kupoteza muda wao, na washarti ya kiroho wanaona upuuzi. Wajifariji yasema, mwili wetu mzaifu. Fanya nguvu, ukaze mwendo. Soma Luka sura 13 mstari wa 24 mpaka wa 30. Yesu anauliza, nikirudi nitakuta imani ingali? Je, unajua njia?